Polukružno okretanje moguće je izvršiti i kretanjem iz sporedne u glavnu ulicu. Vozač motocikla dužan je da se uveri da levi pokazivač pravca, zaustavi se ispred zaustavne linije na znak stop, ubaci u prvi stepen prenosa i najkraćim putem, ulaskom u glavnu ulicu, izvrši polukružno okretanje. Ukoliko se kreću vozila glavnom ulicom, dužan je da ih propusti. Dozvoljeno je polukružno okretanje iz sporedne u ulicu s prvenstvom prolaza. Motociklista koji prati vozilo dužan je da se zaustavi na znak stop. Pre toga je dužan da se uveri da levi pokazivač pravca i krećući se uz središnju liniju najkraćim putem obavi polukružno okretanje.